tiarungama tha mugwanja arakundi urindini ya county ya Meru ome ya county ya Meru na kinya nthiguru yonthe mbitikiria mbithiro ngikunekeria nteto cia Meru TV tha mugwanja cia ntariki ijiri mweri ni jwa iri mwaka ni jwa ngiri ijiri 2023 nimbitagwa Nancy Ndongo. Tukiambirania ati akaribati gania East na Bobare batumagira barabara ya Mikinduri miathene ni bashokeretie mujumbe wa onkatho uriani Honorable Mpuru Aburi nyuma ya kubathondekera barabara ije kuringana na uria abererete igita riria arombaga kurantere ije. Adams wa Therenja ari nacio. Eri etano akinyuma kura komba kwethira ikiringwa mubungo ejwambo gachiganisti Mpuru Aburi na etete na mbere kwethira kure mawira na mbere kwethira gikira kariba gishukumbuge ke itakara mba kwethira kibaromba kura barabara kathumbire chombere kwethira gikwama kuma Mpuru Aburi kuritirito yutene mwaka 2017 na ndi Mpuru Aburi na itharathari che komba kwethira gitira barabara komba kwethira gichokaniro ringi ntukerwa ri contractor anenkiri barabara kuma Mikinduri ta miathene na mbere che motora komba kwethira kimekira lami orera karibara boku chumire tina mbere na kwethira bakiurirwa barabara bombete kwethira bekathiri bunge shombe gachiganisti Mpuru Aburi oraba wite barabara ni thirite getuya kinyamara kinene kuma Mpuru Aburi ari guchindo mwaka 2017 hinde barua bena yake nono Mpuru Aburi na rikete kumba kwithira gichoka ya mubunge wa Oringi orira barabara ya mbirite kumba kwithira gikirwa lami bombere ni ucokia nkatho nontu bwa thirikari yetu ya mheshimiwa Mpuru Aburi nontu barabara ye miathene kenjai mwanka Mikinduri arombere kipindi kio uhuru na noe MP ombere kuretera uhuru akira furundi kwena teri muno na igwe ya barabara eu au metene tore kuringa kura bobo etoringira kabeabea barabara eu eronga mame yake 5 na kuunende nyuma ya ucokia Mpuru wetu ringi itukona maendeleo ya kwambiriria na ntuko inkai kana meri 4 aritine barabara ei turite thine nyingi muno no ntuko urirwa kukaura ke barabara ei itaikala kintu na bio cokere murungu nkatho no ntuturi ucokia Mpuru nyume maciara yawe ya kwambiriria kuonekana nyume meri emikai na inkone ndi barabara yetu rware wikirwa rami thinera twari ya tutimira ringi nindi Mpuru muyumbe wetu ari kuo thai Mpuru Aburi utongoria bu ibukubwa iyo mendeleo tukona na barabara ine thai itechoka wikirwa rami uni nkawibwa muno ki Mpuru Aburi na baba muthurire uma murungu batongoria Mpuru Aburi aika ikomea ke mingi na no mwanka mwathani utongoria bubureo ake akunena nene ankuruki yau towirwe twetiganie Mikinduri itocokeria mheshimiwa wetu Mpuru Aburi katho no ntubala miera orete na thaito umiona itowiritwe muno kamurungu amutharime na itwithirite tukacitwe muno mantu ya barabara lakini kumarira barabara lonjero ni Ruto aiso akura sa president bala onjibena Mpuru Aburi eso ampura kura cia MP bali usindwa otwika MP otiania isi ya kutwika ate Mpuru ate ona kura nguma kabeabea mwaka tha ikure barabara u ne alwamire lakini toso yankatho no murungu ari utethia Mpuru nguma barabara yake wita soa bagita na mbere kwaria karibabu wite barabara yako mba kwithire ki ya utethibone ne kiribo ola bugite bena wirigiro mindo yako mba kwithire ki mauri na biashara yako mba kwithire gukira nterei barabara no utethibwa atiri barabara no utethibwa kuma Mikinduri biashara kaingi anage ni bakeya ni otonaira a biashara pakainga ingia nkuruki na nyaba tutore atori tuketha ito faindika na barabara ene no muntu aika into bia kinya kanti ya barabara ene akona mbeca na itethie kinya ke biashara ndene Mikinduri komba okura na kinya skuru tukomba kona njira cia witana skuru na ngari tena mitaro kuitocokeria mheshimiwa wetu nkatho muno mbendi tababra nditangwe bonda Mikinduri kenjai na thai tukuruka nontu barabara ikwasa wasawa ko uthia buru karibaba mbicha kwithira kiwiba kwatana na itaria Mpuru Aburi kumba kwithira kithama kuma kira Azimio na kwatana na thirikari William Samoei Ruto oraba weteri ni italere nene kira kariba chiganisti nontu ba na wetiko kumba kwithira kiwatira wetina mbere kuma kira thirikari William Samoei Ruto miaka 5 ethira turare twikuimba kwa ciako na nawira ke akurita twana twaga ciako tiania turatware twikuimba ciako ndembera kwenda muri boya nontu ciako itukona ndikuthira tukwambire kuruiro boya barabara mbere ra tona echoka ya urite miaka 10 mithiru kuma ya kuingwa ari kuya na tumatha twawe arachunwa
aro chuno turatiwa turaimbaga ciako ende na otonki tukuibo ya murungu amutharime. Mheshimiwa wetu Mpuru wa Buri tucokia nkatho buru na Mheshimiwa Ruto nontu bo meri ena ucoka ngwene na komba otwikira kabalabala ka etulami tukwanga ina mutharime na mwainto binge bibinge ete na mbere uturitira ngo na itukuwatanira na thirikarira ainio Ruto na itomuranyibwa nontu muntu omome ararombete kurarete arete ya Azimio lakini kurikio to nyontu bo interest chatiania na umirekera Azimio arakuma keunda na watanira thirikarire kurutangwini kenda mwananchi otiania aomba kona kiekie mete na mbere na wisho mye iboya nontu boko watanira thirikari Ruto ira thirikari nere kuturitira ngwe ya wananchi ba Kenya thai nekenda maendeleo yara yange yonthe ya witaika tukethira tuyona na njira ira batirite na nkimucokaria nkatho nontu twamuringira ekire Azimio utala thaya ithirikari ni muntu omome nontu bwetu tukaria antu batigania east akumatiani mbechanda msimuturia wathirinja Ibwega Adams Muturia wa Thirinja na kutogeta na mbere waziri wa ugima bwa mwiri aja kaunti ya Meru niwe mutumantu ithinkia nombete kwithirwa akiuria thirikari kana koti amwe na borisi kugwatanira na thirikari ya kaunti ya Meru muno rwangi rwa ugima bwa mwiri ni ukuthiria muinyano jwa miri iria ithirito iri mochari ya sibitari ya Meru Level 5 amwe na Nyambene Level 4 na aria mutumaugite ibombete kwethia miri igana rimwe ria magana kenda na ijiri ndene ya sibitari ya Nyambene Level 4 na nandi sibitari ite nyombete kwithirwa ithiritie muinyano jwa miri ije. As the government na department ya health twina thina ya congestion ya miri mingi ndene ya mochari chietu. Meru General Hospital level 5 yena meri around 310. Nyambene ira ye number 2 yena meri around 270. Kankwenda ku report narua ati thineu ne thiri kana ne reduce na big percentage nonto sibitari yetu ya Nyambene irari na mere 270 na merera mingi irari ire yukaswa nau barabarene mere ya accident mere ya case ira antoboro eri barabarene kana iginyamechie alafu antobao bakare akobejira but kiumia kithiru meri 190 ya kuuma mochari ya Nyambene Level 4 Hospital ni ete disposed itugucokeria court chietu nkatho na kinya other actors ba public health police parabe bareta miriji itubacokeria nkatho nontu bwa ku support bakayukia fingerprint na tutoka apply through the legal department ya Meru County Government nikenda twewa orders cia ku dispose mireu kuringana na ura sheria ikuga kwou mochari yetu ya Nyambene Level 4 Hospital itena congestion ire rario na mbedele kuromba court chietu rira twa request for the disposal ya mirira etenene itukuromba by be available for us nikenda tutikethire cibitari chietu ciena mire mingi na tucoke tuwe kuma government ya mama yeko ya in power nitwethirite twina good services in our hospitals aritingoge beto neto bamenyera bwega neto bare ya mechara promptly mweri jo athira na tuwe kuma tuwe kwambiria kwa ya na good services na aritingoge beto bawiretwe na kinya twekera ndawa cibitari chietu. Other counties ciambiriria ko flow antobao kwe yandene ya cibitari chietu, so part of merera twene ondene ya mochari chietu tiba Meru County. For example ya Nyambene kwina antoba kuma Isiolo, kwina antoba kuma Tharaka Nithi, kwina antoba kuma Kitui, and iyo manjabu twena yondene ya Meru ko manto ya mega no yethaira kinyayo yena disadvantages twegera cibitari ndawa antobake ya kinyabate ba Meru
but they are all Kenyans and we are here to serve them. Buruna wendo bubuinge na with Hande atujukie kanya gako nuguka kanini ajakire nteto cia Meru TV tha mugwanja no inde okay bye no tonesho kirete tutana mbere na nteto cietu. Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwako ne bubuko jwaku lyo tungata bwa chibitari bora ne bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu boreje no gukurukira mutaratara jwa ureti bwa utungata Kenya yonde inya ni burunga maira ekrobari to kana rewa konanwa na mutino Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aletwa jana ga utungata bwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV, AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumanyamantu nkurukitu ringethi mungu kurukera 0728787972 kana 0734321924 kana utiriungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangichi yatu chionde iriria kuinagwe nombe nyotu andikira gukurukira email info@solutionscircle.com website yetu nayo ni www.solutionscircle.co.ke. Solution Circle, your ultimate financial partner. Tugitana mbere na nteto cietu ni ati nabo aringi biashara na akari ba motindo ande ni ya stage nene ni bombete kwithirwa bakiromba thirikari ya kaunti ya Meru amwe na ukaria bwangavana Kawira Mwangaza ko bashokeria kana ko bathondekera gita kire kithirwa gikimurekera stage ije nyuma yayo kwithirwa ithukite kagita ka biumia biere nande akari baba bariuga wagibwata ije ni butumite gukithara gutina kuri na wagagia bokaria mono magita jaugorondene ya stage ije Biashara monopo kamati stage nene Meru ntima istikishigo bunge ke North ni beteta thirikari nonto bako bagwateria gita kira kenene kiba murekera stage ije na gita kira kithiretia biumia kathomba bageta nagane kenda bakethira bakigwatirwa bagetarire kinyango gyo kamati ne kwithirwa kina ma ugategera ugeno kona uri bererere kirario twaroka uketho kwina biria rukiri tayuti abiria rukiri alijo gukere buru kitake kuma wote mtu akuroka anya biria wango ibokira kujana ibo to romba kithonde kwa igenda twenderea kuroka rukiri tukona mbecha kwirukiri pesa ko eisioro aja turakwina gitage ki gitari kiria kirario turakaraga muno tu secure ndi muno nontu nyantu baromba kuma Nairobi bagatwithira thachira nusu nontu kwina right lakini ande kuma rata ira yo ikora anto baya bakagitene bageta ba mugutano nontu batena kuja mundu ne
Mbita wa Alex Muthurania itagangu ikora Express Company na uninkara stage ya monko tuko monka daijiri jegoro itura kamatanira antu tuko abare mabunu nto batekonda kuya stage nto bwa kuna mundu nto bonene antu bare jaba tunyuro nyabe jite stage ba tunyo ambecha bangi ba tunyo byondo nande antu akogete security buru nande itukuromba county tutithirie ta eje ora kumbekeka nonto tukura thina muno twisting aja ugoro nkugo. Maybe apart from matatu kinya security antu nonto kinya kurubo mitato kone no bakuiwa kuru batekure kwa utuko kuiwa mbecha gutunywa guchukumwa manto maingi muno tonete aja eria kurare onto ba karamo nkata ithatu thainya bekenda ya chai ciao utiri ciruguri mpesa za ruguri lakini ane mpesa the mutha kumrejire ikuingwa nkurukia biashara baba ne baugete kinyoka rene bodire to bekithuka kuma gitagi kikiora nyonto kamati bo bothara bogeta na mbere kuma mathene jarukire na riu biashara bangine baremeto kurokaga nonto bokaria na kinya mathene jogoro ni kukujiri kuthura kuri na magereja kuna kinya nduka ciao yotha mgitonga eke murefu stage aja nande stage mbere iturara security ndongi mono nonto gitakire okona are gitake ukithara ya muthenya na thaa 10 tuko anto ibeja stage ne itamba area gwikira abiria nande ugategera thaa ira gitake ukirethaira kirio anto ibareja mapema na ngare mbere igakuria 5:10 ka 5 lakini thaa hiyo wetaga ngare irikirwa ya kinya mwanka thaa 10 nusu nande batu tokuga anto barapo pareta ata yubeja batwikire na bamenyeta nonto irian tae wirethairere tutire igagwa kabu lakini mbutha hiyo rigwa na miore na nyecho ito atunyoka yanto makandara ru bakiringa wangeta bakena mirana bakaia abiria barato kamata na ndito koromba county nya mama tegere nteto yuno ntunwe tai nwe kiongozi wetu kana nwe ngabana wetu hatuchokerie gitake una tukagwirwa mono nonto tereo nya mwamba atendo kwiria werune nonto muntu mweta mundune Cyprian Ngojiro uri mukadirigete wa stage eje na kiariria biashara baba nethiritwa agita gavana county Meru na thirikari yawe kuthura bagetagero nyamara bora biashara baba bagukurukira ibwega mbita Cyprian Ngojiro ini chairman yola na ini chairman wa business baba on the vendor stage na ango gwatane ababo kariaja nonto bwa thinira tukora nene stage itukuromba county government nonto tekumina ko na kasoro nonto ntukwira kitakite na arua kiathuka gitura kuthuka twabaringira thimu gikeyoreo kikathithuoreo o twaringa report ikathithuoreo na ente kumina thinere nonto twina bimye biere turamikite na inkuthwani bakwithuranira abo bagatuthitheria ndi baigwa kiao batuthithangirie nonto kinyake the mbecha bo twira tuthe kire kwenda kuthithua twathithia nonto nande ndendo ugothi uruke nyombe ejiro aturi wone ni umurike wone ni rauna otuku nonto bo mugundu ya jure aja na ande thinira twino gukwe security nene muno nonto antu berara guku na twirara kwingana nabo kou atukuromba tuba twigirwa kiao batuthithire gitake twina thinene nene stage nonto muntu wa murumirio achoko wa mwata nuye mparere therenio kou inkuromba tu county government butugirwa kiao utongere twe mweshimiwa wetu ra twendete muno kawira butuithangire gitake twina thina muno akuma stage nene Meru tauni nene Meru nkeripotara Meru TV Mbeta Frank Monene. Tukiuma ajendini ya Ntere Chaimenti twite mwanka Ntere cha Igembe na area MCA wa Igembe East kana ombete kwithirwa MCA wa Igembe East Murithi Muteria nombete kwithirwa akiariria manto jegie kigina kia FAD kia ward fund kira augite ne kiombaga kwithirwa gigitetheria MCA nego kinyaniria manifesto ciao iria berere akariba orira barombaga kurana na ndi nombete kwithirwa kiuga gikabaguna
anene wona kiomba kuthurwa gikirekerwa nkoroki murithi na akathite munini wa mutongere wa Nthiguru Dr. Rigathi Gachagua ni untu bwa gutigira thiri na ngwataniro igucokera ndene ya kaunti yetu ya Meru na aria nkoroki oreti aciari batigire ana bao bonthe bagucoka cukuru igitarire ana bombite kuthurwa bagicoka cukuru murithi wa ba na gutumenyithia cio. Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithanie owatanite nani Faminas wa Kimathi ake aga kwa Meru TV. Mateta jao kumania na murigo juu munene jua mutaratara juu mweru jua kithomo jua CBC na rabo mbite kuthura bakiuga ni ngarama nene kumania na into bibinge biria bikomba kuthura bigetua ana egitaria kukinyaniria kithomo kia CBC ndagara waiguna na gutumenyithia cio kumantere cia Tharaka tuba kithomo kiga CBC igekwinyairia ntumoro tanio mwana gwakwa tiripotete nontu bwa mbere uniform nyai no tugwitua i very expensive na mauku mama kwendekana mainto mainge mama tugwitu mainto mainge muno although challenge yone nene muno nontu kinya twethire kinya nguo cia cukuru tukona ciina goro muno na inya muno gatuma kinya tukaremwa kinya tutakorea bizire complete nontu bwa nguora ciina goro into bia cukuru bia na goro muno baba na aciari kuma ntereria Tharaka bakiruta gugebwa gukorana grade 7 kana junior secondary school ara kumane na githomo kinto nkabo bigitwa aciari bagitigwa na biore bitema chokio itokwirwa tuthi na deski kiuria kiankuria na tai kiracie kuno ntu kirari na kira 7 gatuge kira 7 irathiete ku na twakera thamwa ka deski no ira batumagira cia thire ata muciari at times na utwika confused nonto atikwera wa ikaranya ata nonto bakire wale bakathi secondary ira bathurite takindi ta yatwika ya karogwinde batikumya fiti yayo kethira na tabakaranga bamuba kuria kethira na baibo twakuraraga bangibo twakwinukaga so kuna Chinese de kuna confusion at least ro gachiri batakuba utawkiro muno na biodi bya bakore bimwe tukumya ko bachokete nonto bando ngaitire ni tukudu twika very much clear aciari baba kiugiba kurukira Kenya mari kwithora bambuthorira bate bangite akira jimika gutumira budget rari mutaratarani wa uniform ni obiche kibarema tende to mbuthorira tora tuthi cukuru twathi cukuru twerwanga tuye tariki kana ona tariki 3 tuye na mtena mbecha cionthe iri kwendekana se uniform koguo tutire bangite tigo nontwende gwono kwirigirita gutumira 5,000 ucoke gwiro ritumia 10,000 no tikwina cio tikone challenge ndito muno
na kumenya twakaturari tutuika stable bwega nontu bakuringa na alire alio tuma uniform machenjwa yetu red ontunya mweri timothiru twapewa uniform within kiumia kimwe kikuruku iro tweriro uniform cio cenchiwa ciana kou aciari tukurukira yani tuna challenge iromba ria aciari baba irio riri rotero tharaka tende ogwo irio bitie mbura tiagana kogu kwina ukame mono mindani yetu tiege ntu twinakyo na itukuromba turaithirwe nontu tutiona mbeca cia gucokia na bucukuru nontu very expensive urire tutangite mono ntiona either uniform ya kuchinjia nkuromba thirikari no atuthomithiria guturi amona ugwa aciari abakiuga batie na mbeca bomba kugura uniform amona kuria bichi kinyamara kira kingi kirio kiriga kwa garimu amona mauku makuthomithia kithomo giki tutigwa fondi guchenche uniform wana mauku mongo tutigwa fondi kumagura arutambia ku atithome na inu baina cio kana wana ithomo bibyo bia CBC tarimu baingi bakubimenya niko bakwenda inya kwegwa kwena arimu batirenetwe Data challenge tu ni tutina mauku tukia disibuku no le mwere kumba ko me akwandu anabara to maybe oyo ngoba ka thomithwa ne ka thomithanga ngwata so nkoromba thirikari yumbe ko kurotha bambu imono nikenda bomba kuturetera mauku mama kwendekana nikenda na bana wabatira yoti wa nyuma bobangi bakiumba kwenderea reportera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rietu itegera Waiguna. Nayo ntuku ya Jumamosi iri ntuku iri ya murimo jwa nyemba ajambe gurone kana kansa na ndigi kundi kimwe gitikia kithirikari na rietwa neredi nigitiumiretie na kwambiria kampeni kire county ithano ya mberetie county ya Meru, Tharaka Nithi county ya Embu, county ya Laikipia amwe na Nyeri county ne ukuritana akariba county iji manto jama ige jegia murimo juju jwa nyemba na nkoroki barombete aciari barabe na anabari kubaikagia cibitari magita kwa magita ne guchunkunwa nikenda bakamenyekana murimo juju kurio na aria nkoroki orite kana gikundi giki kiorite baria bajitwe ni murimo juju kujujukiria ta murimo juria junge kakiwa mutegi na gutumenyithia cio Gikundi kimwe gikumenyekana ta Land Initiative kiambirite rugendo rwa ntugo chire na njira ya kuthithia baichikiri kaingo kuthomithania manto na murimo wa kansa uria wonekanite gutamba muno kaunti ya Meru. Arua nika tuthiite ku cycle tuthiite gutuko Mount Kenya tour cycling for cancer awareness na naru turithi tukiraga antu mantu meije murimo wa kansa na bara omba kwemenyera nonto murimo ono rikitie kuthiria antu baba inge twambiritie kuma Meru tuthi Laikipia tuthi Nyeri county tuthi Kirinyaga county na Embu tukathiriria Embu county kutwakava 200 kilometers na rutwambiria ke kuma Embu county tuthi Tharaka Nithi county tucoka Meru county ya cycling ni ko tukimake the World Cancer Day ereke ure tarikinya Saturday na tunafanya hii ride ya cancer awareness kutoka Meru tukielekea Nanyuki. Hii cancer awareness tunaifurahianga sana kuifanya kwa sababu tuna create awareness kwa everybody mwenye anatuona kwa barabara anafurahia kazi yenyewe tunafanya. Na wale cyclist wengine wako nyumbani, tafadhali kwa mnatokea kwa events kama hizi ili tuwe pamoja na tutafurahia kwa pamoja. Hapa Meru tukielekea Nanyuki, Embu, leo tunafika Embu, ndio kesho tufanye Tharaka Nithi, turudi Meru tena. Nkurukia antu bakurwo kwibumiria kwa wingi kuthimwa murimo uyu kaingo bamenya witene na baraba wetu murimo uyu bakurwo batike bitheno ntu murimo uyu ta murimo rongi wonthe akumenyekana aina kansa na kwigua aina rwakai akaya kuthabungi kukua nkoro yutuku muthikira na kendera kuthikira ba madaktari bakumwira na irio beba kubagutaro barie so ndende kuga tafadhali ntu bebumira baya na uwo na murimo wa kansa ukona takana we murume ukona taka we muroge iri murimo to yonge thikirie ba madaktari akwira thiana nwaka rugendo waku na mwishoni
ukaya gutetheka ku create more awareness to the community kenda antu bamenya murimo wa cervical cancer ni mbie kuureta mtu aligwatwa atia kana through urigwata cancer atia kana prostate cancer igakugwata atia. Ugonjwa wa kansa hii right tunaifanya ili tuwakumbuke hii uchungu ambayo tunapitia tukizunguka Mount Kenya, ni ile uchungu watu wa kansa wanapitia. So tafadhalini watu wajitokeze kwa kupimwa hiyo cervical cancer. Mialione wetu mbali ndagitari araba kulia chali kuila chibitari anaba obare bokuruba myanke 10 mwanka 14 kunenkerwa ndawa cha kurigeria murimo oyo. Na tena on the preventive measures ni tukuga kwina vaccine ekuye ya HPV kogu girls bakuma from 10 years jaba muntu sindano nuntu dirikali ni koja na sindano for free ba muntu kogu bategero bakimikira sindano kanogu kwegwa porojo kana muntu makiugati ekaligeria fertility rate kogu Anthony bejaba muntu sindano ya HPV nikenda at least tukirwa na murimo tuteranirie bandage onde nuntu Meru County Government ni abone ba sponsor tene baijanite mpanka sindano yuko make sure je dibitari na je dispensary ni jeto kogu netio kumenyiria antu beto na umejieni Anthony be umeria badi ba muntu sindano ya kuligeria murimo wa cervical cancer. The prevent cancer kukuja screening. So tuna encourage kila mtu on Saturday akuje for screening kwa sababu haina uchungu wote kuja kuangaliwa, lakini vizuri kujijua. Often especially women with for cervical screening ni vizuri kuangaliwa kila wakati kwa sababu hiyo siku hata ni free, hakuna kitu cha kucost. So show up, we support this agenda, we support this initiative by Naledi. It's a very good one. As Kerua, we are behind them. We are behind you to make sure we are fighting this. Tukaudia antubonde warabali by Saturday arakino stadium tukoto screening murimo wa cancer tau process cancer, cervical cancer na breast cancer. O Saturday tukodo twina kampu nene monoku kula tukuga antubonde ni beje kwa wingi beumirie nikenda baomba guskrinwa kogubakero bakirudirwa 3 screening ya cervical cancer, prostate cancer na kwina idimi jingi bado antu bakero bakirudagira tajia sukari na blood pressure. Kuma gicigo mbunge kia Boren kiripotera Meru TV nyokambetaga ki Mutegi. Bwigaga kiwa Mutegi na ntobo anteto na tugakurikana kinya tweja nyomba yetu ya nteto ya Meru TV netwiritanirite gutigira gwe ukumenya jama ingije gie murimo jojo jwa cancer kana murimo jwa nyimba na ratwithiritwo kwa ntuko ing'anona tukigwatanira na daktari ntuko chombe cia Jumatano mukire mubango jwa toringe mane gutigira gwe ukumenya maingije gie murimo jojo witanambere kwithirwa urindene ya Meru TV ni kambu mare na uniondo mbakuthange kinyeria muthia jwa nteto cia Meru TV thaa 7 cianaru na inde tochamane ntuko ya roja kire mubango jwa toringe eme no inde mubango jwa jura jijite jokomba kuthaje go kinyero karetwa na DJ Smack bagwatanite na Ivy Mwendo mbitagwa Nancy Ndogo tinda Bwiga.